It is my pleasure to address you on behalf of the critics jury delegated by the International Association of Theatre Critics, the members of which are myself, Michel Vaïs, President, Savas Patsalidis, and Jelena Gajević-Perisic. Dakle, zadovoljstvo mi je da vam se obratim u ime žirija kritike, delegiranog od strane Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara, čiji su članovi Michel Vaïs, Savas Patsalidis i Jelena Gajević-Perisic. Smatramo da je ohrabrujuće, smjelo i jedinstveno to što je MESE spreman da rizikuje time što otvara prostor trupama koje se bave teatarskim istraživanjem i eksperimentom, uključujući i manje poznate umjetnike. Ovaj pristup podržava publika MESA, koja je otvorena za takva istraživanja, pružajući impresivnu podršku svom festivalu. Međunarodna asocijacija pozorišnih kritičara će u svom zvaničnom časopisu Critical Stages promovirati i u pozorišnim kritikama i dalje pratiti MES. Having seen and thoroughly discussed all the scheduled productions, the jury, by majority, nakon što je odgledao i pomno prodiskutirao sve prikazane predstave, žiri kritike je većinom glasova nagradu kritike dodijelio predstavi Teško je biti Bog autora Kornela Mundruca i Vet Biro u režiji Kornela Mundruca u izvedbi Proton Cinema iz Budimpešte za njenu originalnost i svježinu, smionu scensku izvedbu, delikatnu i izuzetno uspješnu interakciju filmskog i pozorišnog, kao i za njeno maštovito korištenje scenskog prostora. Last but not least, we wish to unanimously give a special mention to Vila. Na kraju, ali ne i najmanje bitno, željeli bismo posebno spomenuti predstavu Vila, ali ne i govor, autora i reditelja Guillerma Calderona u izvedbi Teatro Playa iz Čilea za njeno duboko humano, potresno i originalno viđenje jedne nehumane situacije koja nalazi svoje surove odjeke i u Sarajevu.